Kua tīmata te whakaekea o raukawa marae I Ōtaki e te rau kiriwera, kua hi atu me ō rātou pare kawakawa ki te poroporo wāki I a Nancy Brunning. Nō te rā horoi ka mate te kaiwhakaari Māori rongonui nei e 48 ōna tau. Kei a eruera rerekura tēnei pūrongo. He whetū piātāta kua ngaro ki te pō. 48 noi ho tana pakeke. Engari tana ingoa ki ko Nan. Ano ne he kuia, I nā tana mātaurangi, I nā tana koi, tana mārama, tana wairua, tohe I ngā wā e tika ana te tohe. Kua iwa taua Nancy Brunning e whawhai ana I te mate pukupuku. Hei tā Temuera Morrison, hoa kiriata, he wahine tino toa ia. Kua pua wai ia I roto I te whare tāpere, ngā mahi o te theatre, ne. Nui te ihi, nui te wana. Kei roto I te whare te taonga e takoto mai ana. O tino kua tae mai ngā tangata ki te whakamihia ia. I ai ki ngā kōrero, he tino mātanga, he tino taniwhai ia, I roto I te ao toi, I roto I te ao kiriata. I āna mahinga katoa. Aha kua paua ka whakaata mai, aha kua kiriata mai. Nā, ka mutu kei ruana hoki rā tā mira. Te tū Māori ka mai o te wahine rā. He taniwha ia I roto I tēnei āhua mahi o tēnei, mahi o te pikitia, te kiriata. Kei te hoki ngā mahara a Morrison ki te wā I mahi tahi rāua I runga I te kiriata o Mahana. Ko ia te matriarch, he mana wahine, tana mahi I roto I tērā whakāhua, kāre tū atu. He rawai. E mahi nei te mahi o te kuia, te mahi o te kuia tiaki te whānau, e manaki te whānau. Kā rawe tāna mahi. Aha kua mate a Nancy Brunning, ka ora tonu tona ohaki I runga I te ao kiriata. Iriwere rerekura, te karere.